murakoze hanyumva neza aha. Ego turakumva. Murakoze space turakora space y'umwanya mutoya. Amakuru hari nuko leta y'Ubujumbura ya Kinshasa yongeye kwifatikanya n'intera hamwe na Kayumba bafite umugambi wo gukomeza kudutsemba no gutera u Rwanda no gushaka uko bakongera kwigarurira ibice M23 AFC MRDP twirwanaho bafashe. Niho bapanze umugambi wo kongera gukoresha General Kayumba Nyamwasa. Igihe amakuru hari nuko bavuga yuko igihe Gasita yari hariya i Burundi, Kayumba ashobora kuba yarabahasanze bahakorera amanama, ndetse ingabo ziwe zimwe zirambuka. Bavuga yuko habura abasirikare bagera kuri 60 bamutse basanga Sebatware Kiana hamwe na Shikiro. Ahasigaye Gasita afata indege aje Kinshasa ajana na Kayumba. Rero cyane impamvu dushaka kuvuga ya makuru nuko umugambi wabo ari ugushaka kujana abanyamurenge mu nzira itaduhesha amahoro, nuko bashaka kutujana muri gahunda itaduhesha amahoro mu karere. Ikintu cyambere intego y'abanyamurenge nugushaka amahoro yacu muri Kongo, ntabwo ari ugutera u Rwanda. Ntabwo Kayumba gambirira kuja gutera u Rwanda, narangiza ingabo ziwe azizana Murenge nukuja kuduteranya n'u Rwanda no kuduteranya n'ibindi bihugu. Hari iwacu ntabwo ariho sibaniro, ntabwo ariho baje gutegurira urugamba rwo gutera ibindi bihugu. Icyo twe turwanira na amahoro y'abaturage, na amahoro yacu, na amahoro y'umutekano w'igihugu cyacu n'uburenganzira bwacu mu gihugu cyacu. Ariko ntabwo ari imigambi yo kugira uwo twabangamira uwo ari we wese. Abo duhanganye n'aba mayimayi ni wazarendo bashaka kutuvutsa uburenganzira bwacu. Rero abashaka gukoresha inyungu zabo mu gushira abanyamurenge muri erere cyangwa mu makosa, abo nibo dukeneye kwamagana. Rero inyungu zabo bantu bakoresha ubunyine General Gasita na Sebatware n'abandi no kubwira abanyamurenge ngo nibaze. Dufite amakuru ko hari abana batandatu bashoboye kuva muri twirwaneho baragenda basanga Sebatware abana 16. Rero n'abandi bose bazoja muri uyo nzira n'abana bazoje bagiye mu nyungu zitari zo kurenganura umunyamurenge, ahubwo azaba ari inyungu z'abantu bwite n'indi migambi tutazi. Ababyeyi n'abana bose urubyiruko rugomba kwirinda iyo migambi. Si ubwa mbere ibi bintu biba, kandi si ubwa kabiri. Ibi bintu abantu bagenda babikora. Twe namba habayeho twirwaneho iriho mu kwirwanaho kubera yuko twuza kwambuga uburenganzira bwacu. Ariko abantu bagenda bazana izindi koro etraje zivuye hirya, abandi bantu bavuye hirya no hino kubw'inyungu zabo, tugomba kubyamagana tukabirwanya. Inzira ije mu Rwanda ntabwo iri mu minembwe. Kayumba akeneye gutera u Rwanda azamanuka aje Kamanyura, azamuke cyangwa aje muri iriya shamba ry'Ikibira, azamuke cyangwa aje Ikirundo, amanuka aje Nyamata. Ariko ntabwo ari ukuvuga ngo aje guhenda abana b'abanyamurenge, ahende bariya base batware, abahende bamushigikire. Nibarangiza kumushigikira, ejo u Rwanda rutere ruze rurwanira iwacu, cyangwa Kayumba azarwanira iwacu. Abana tugomba kuba smart. Icya kabiri, abo bana iyo ntambara bazage kurwana niyihe? Iya twirwaneho AFC M23 wako turarwanira uburenganzira bwacu. Abije mwate ubwo zaba byitereyemo nkabiri abarundi baje kwiterera mu bintu ko baratabara Gisegeti, wasaba ugasanga ko baraturwanya kandi twe baturanyi babo beza. Turasaba abanyamurenge bose, umunyamurenge wese ahari yitandukanye n'ibyo bitekerezo, yitandukanye n'ibyo bikogwa. Ntabwo dukeneye kongera gusubira mu mayerere twatewe n'abanyamusaraba. Muzi neza ko ibi byigeze kubaho. Nyamusaraba na Tawimbi baje kuzana kandi P5 hari. Ntidukeneye ko ayo makosa yongera kubaho. Abatwari bagira ijambo ryiza bazavuga ngo kosa si kosa, kurudia kosa ndiyo kosa. Gukora ikosa ni rere ntabwo ari amakosa, ariko gusubiramo kabiri
ubushize baragiye bazana P5 hariya ngo baze kandi ngabo za Kayumba hariya none kandi barongera none bagiye kuzizana. Hari ikintu abo banyamurenge bashaka, ariko Imana ishimwe ko ari abantu bake mu banyamurenge. Nabo bake tugomba kubamagana twivuye inyuma. Dufite umwanzi wacu aho turwanya tubuza amahoro yacu, niwe duhanganye nawe na bazalendo bakorana na Kiseketi, batunyaza inka badutwikira imihana yacu. Tuzorwana nabo, tuzohangana nabo kugeza tubonye amahoro. Imana ishimwe abantu bose baratwumvishije kugeza no kuri Kabila n'abandi baracatwumva, kuzageza igihe na Gisegeta azatwumva kaduha amahoro cyangwa akava ku butegetsi. Ariko umuntu ugenda ngo agiye kuzana kandi Kayumba n'abari se batware kandi na Tawimbi bagiye kumuzana, bagende bajiriya titubashaka. Nta muntu dushaka, kandi nibaguma kuzari nitwe bambere tuzohangana nabo. Ntabwo bazoje gutera u Rwanda bataragwana natwe rwaneho. Tidukeneye, tidushaka kongera kumva umuntu uja kuzana abanzi b'u Rwanda, uja kuzana kandi Kayumba hari iwacu. Tawe dushaka. Ikindi ntidushaka umwana w'umunyamurenge uwongera kumwumva. Namba kadari Nyamusaraba wabazanye agenda bajana hashaka iwiwe, ariko amenye yuko intambara izahera hariya. Namba se batware wagiye kubazana ari bagasita bamuhenze n'abandi na bamasunzu, bagende bashaka iyo baje, bashakira inzira handi. Namba ari ibinyoma Imana ishimwe, ariko amakuru dufite tuyafitiye ibihamya yuko bahaye bakora ibyo bintu. Bagende babireke, abanyamurenge bagende babima amatwi ntibabumve, n'abari abana bagiyeyo bagaruke kubw'amahoro, intambara zitarababaho. Kandi nibaguma gucokoza umunsi inkotanyi zizambuka hangaha zikaza kubarasa, ndabarahe ntibazazitanga. Ubwa mbere baraje hariya uko barangiye murabizi, n'ubu nyine bamwe baracyari muri prison, barakatiwe imageregere, barafunze kandi bahabye yuko bazanywe na Nyamusaraba. N'aba bandi nabo bakeneye kurasigwa hariya. Tidukeneye umwana w'umunyamurenge uzogwa muri urwo rugamba. Ubwo dufite ruraduhagije rwo gushaka amahoro yo kwirenganura. Izo ziraduhagije. Ico dusaba, turasaba abanyamurenge bose bagira ubwenge, turwana urugamba rumwe rwo gushaka amahoro y'umunyamurenge, amahoro y'umututsi wo muri Kongo. Ariko abantu bagenda badukururira bazana ibindi, abo nabagiye inyuma ya Gisegeti nta kibazo, bagende bamese rumwe baje inyuma ya Gisegeti, tuzohangana nabo. Ariko kugira ngo bagende batuzanire ibindi kandi ngo bagiye kuzana Kayumba hariya, kandi yavuye mu Rwanda ntazi inzira ijayo. Yavuye mu Rwanda kubera iki? Icyamukuye mu Rwanda agenda aje kwibaza u Rwanda, ndaje kwibaza imurenge. Abanyamurenge bamuhenda cyangwa bahendwa n'abari faranga bariye, bagende baziriri wabo ariko ntibazijane murenge. Rero turasaba ko abanyamurenge uwo ari we wese atazahendwa n'abo bantu. Abana se batwara zahenda nambara amafaranga azabaha ya Gisegeti na Kayumba, bazange kuyarya, bazakorera yaba abahaze, bazakorera bike byabo. Wa munyarwanda yaravuze ngo zorya bike ndyame kare. Murakoze. Urakoze Dr. Musinga, utubwiye ko bivugwa ko hari ingabo zaje, niba ntibeshe uvuga ko muri zo zahamagajwe Bujumbura havuyemo ko y'abasirikare 60 ba P5 babohereza kwa Sebatware. Hanyuma Kayumba ubwe nka Kayumba uwari wahamagajwe mu nama Bujumbura nk'uko mwari mubivuze, akahurira na Gasita, bagahakorana inama na mugenzi wabo Neva. Uyu munsi hari amakuru yandi Kayumba se yaba yarakomezanyije nabo niyo ko yohereje kujya kubana na Nyamusaraba, na Muniga Ntama. Amakuru hari avuga yuko iyo atambutse hariya arabizi. Uriyo ni umusirikare wakoze igisirikare cya Gorira, azi intambara ari n'amasasa ari hariya ukuntu ameze. Ntabwo yambutse ntiyagiye hariya, iwe yagiye Kinshasa niko amakuru avuga, ajana na Gasita, ariko abasirikare be barambuka baje hariya hakurya. Rero icyo tuzi cyo nuko bafite gahunda yo gusansibiliza mu makambi no gusansibiliza ruguri murenge kugira ngo barebe ko babona abantu babafasha. Rero ni byiza ko nk'abanyamurenge tugomba kubwira abantu bacu bakitandukanya n'uwo mwuka mubi n'ayo magambo mabi n'iyo migambi mibi. Tidukeneye intambara, dufite zirahagije, nta zindi dushaka. Ikindi koze turwanira turayizi,
ntabwo dukeneye kwinjizamo ibindi bintu byinshi. Rero turasaba abantu bacu birinde, bitandukanye n'uwo mwuka mubi utadushakira amahoro. Murakoze. urakoze cyane, ntujye kure, ube hafi, turaza kugukenera kuko nigeze numva ukora ku izina rya Kabira, kandi nkaba hari ibintu nagiye mbona bivuga ko uyu munsi ashobora kuba hari inama yari afite i Nairobi. Turaza kugukenera wenda niba hari amakuru nayo waba ubifiteho cyangwa niba hari analize wabikoraho. Tukiri kuri icyo kibazo cyangwa se kuri iyo ngingo, nagira ngo mbaze umuvandimwe David Gakiza, uraho? Uraho neza David? Turaho, ndabizi muri Europe burije amasaha aragiye, ariko kandi kuba mukicaye ni byiza. David, ngira ngo nawe wagiye wakurikiranye uyu mugabo uvuye kuvuga Dr Bishop Musinga, cyangwa se nawe hari andi makuru waba ufite kuri ibyo bintu? Birashoboka cyane, dore ko no muri Europe ariho hakunze kuvugwa abayobozi ba za P5 n'ibindi bikorana nayo n'abayoboke bayo benshi, kuko hari abo twagiye tubona Rukokoma atarapfa twamubonanaga n'abantu benshi barimo bitwa babaseka muri za marshe mu mihanda. Hari amavideo menshi yagiye acicikana ku mbuga zitandukanye. So ibi bintu hari amakuru waba ufiteho cyangwa hari icyo wabituganirizaho, wabitubwiraho? Murakoze. Mbere no gushimira Dr Musinga ku byo ubusobanuro atanze, kandi mu by'ukuri sinja kurengera ngo amakuru ahari nayo yavuze, yasobanuye neza. Nuko twumva ko Kayumba yasubiye kugaruka hariya azanywe n'ubundi n'abari baramuzanye imbere, aribo abo ba Nyamusaraba, ba Murigantama ndetse na Sebuja Masunzu. Nyuma y'uko bagerageje ibindi byose wenda bikananirana, basubiye kugarura uwo babona wenda nk'intwari yabo uzabakuriraho ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga. Ngira ngo mwese mwigeze kubona video, urashobora kuyishaka wenda ukayishyira hano, uwitwa Tawimbi uri Kinshasa avuga yuko bazaja hamwe n'interahamwe bagatera u Rwanda. Iyo niyo ideology yabo, baba Masunzu, Bagasita n'abandi. Barota rero bazakuraho buriya butegetsi kugira ngo ibibazo wenda babona bibashe gukemuka. Mu by'ukuri ni ibintu bitangaje kubona, muzi ibibazo twagize hariya, muzi ibibazo tugizemo igihe, muzi ibibazo iriya leta yaduteje, ariko uyu munsi hakagira abantu bamwe muri twe basenyewe, biciwe, batagira iwabo, ariko bagenda babundabunda hariya mu Burundi n'ahandi, bumva yuko bazafatanya n'interahamwe n'izo ntuza zindi zagiye zihunga nka Kayumba nyine kugira ngo bamuzane hariya baduteze ibibazo, basubire bashuke n'abana bicisha abantu. Dufite amakuru twese ko hagize igihe mu Burundi hari uburyo bashuka abana bakabatwara, ndetse hari abagiye, hari n'amakuru y'uko n'ubundi hari abandi begeranya kugira ngo babashire muri Gatambara na Shikiro. Noneho bazageze n'igihe byitirirwa yuko aribo baye barwana. Mwabonye urwandiko basohoye ejo bundi ngo batanga impuruza ngo bagiye kuzana amahoro, ngo bagiye kugira gute. Biriya byose turabizi yuko ari ibyo za P5 baye bategura, ariko ari kugira ngo barebe uburyo izo ngabo z'u Burundi zitwikira izina ryabo, zibone uko zirimbura ahasigaye. Turabizi neza yuko kuva nk'ejo bundi batangiye gusatira cyane hari ibirindiro za Twirwaneho na M23, za Mikenge n'ahandi, ku buryo bugaragara n'amakuru ahari
na za bibogobogo hari muvema zihari bigaragara ko bari bafata ibikoresho hepfo bashaka nyine ukuntu bazamura force nyinshi habaye no guhindura abasirikari bagaruye muri bamwe bari bahari b'abagome ba Ekembe n'abandi so ivyo byose niyo mipango barimo ariko cyane cyane ibyo warubajije ibiri mu Burundi bigize igihe turabizi dufite ibihamya byinshi nibo bakiriye abo bamurikantama nabo bavugaga bagiye bavino bashikiro abizi ko shikiro yabaga mu Hollande niho yavuye n'abandi babashigikiye bari aho ngaho bakibunze muri iyi mihana ariko nabo bafite ideology yabo uzamo babona birirwa basakuza batuka u Rwanda uko bwije nuko bukeye mu by'ukuri batumva ikibazo twacatumye twirwana hibaho batumva ikibazo catumye AFC ihaguruka ikaja hamwe rero bashaka kumyuta ngo umuntu rero mu by'ukuri no gutangara no kumigwa kubona umuntu ashobora gutekereza kongera kugarura P5 hariya Kayumba yarahunze yarwanye gufata u Rwanda ararufata ageza aho chef d'état major ngo bice buramunanira ati tuzi ibyiwe aragenda aja South Africa hashize igihe ari muri opposition mu Minembwe cyangwa mu Bijabo n'ahandi ntabwo ariyo nzirije Kigali azagende anyura ahandi cyangwa aje muri Nyungwe ashinga ibirindiro nimba ari umugabo ariko ibintu byo kuza hariya mu by'ukuri turamwamaganye twamaganye n'abo bashukwa n'abandi bose bumva yuko bazakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda banyuze umurenge ivyo ngivyo bavyibagirwe mu by'ukuri turabamaganye ico nasorezaho no kubamenyesha yuko n'ubundi bitazobarangirira neza nubwo bashuka abana nubwo bagira gutya bagafata abana bakeya hariya bakabatwara nabo bagenda muzigumi nuko byarangiye ngira ngo bamwe babafashe babashingira abafurero abandi barabafata babagira gute kugira ngo barebe ko integration yindi igenda neza muri Mayimayi na Wazalendo ariko n'ubundi byaranze muza abo bashutse kuwitwa David muramwibuka wari intwari muri twirwaneho baramushuka ubakafunga Kinshasa muzi ibyo bagiye bakora n'ahandi mu by'ukuri kimwe arico afande yigeze kuvuga ijambo rikomeye aravuga ngo utabona umwanzi wiwe utakabuza bazamubona ubu nyine ndetse na mbere twagerageje kubereka ariko ntibumva ibyo ari byo zose umwanzi wabo niwe wacu ariko mu gihe batamubonye bazababona kandi mu by'ukuri ntabwo ari M23 canke twirwaneho bazabagirira nabi birangira abo bari kumwe ari bo babagiriye nabi turabasaba rero gusubiza umutima n'ubwenge ibuntu bakikubita agashi mu by'ukuri bakagaruka ku murongo bakareka abana impunzi ziri mu Burundi zigatekana bakareka abari Uvira n'ahandi bakareka gushuka abantu bagende niba bashaka kurwana mu by'ukuri interahamwe ziruzuye ahantu henshi baje mu makamba batawe imbi n'abandi bagende bafata intwaro barwane ariko bareke gushuka abantu ikindi kuri iyo leta y'u Burundi impunzi ziba zarahunze zifite ubudahangarwa bwazo zagombye kwicara rero zigacungirwa umutekano mu by'ukuri ariko kugira ngo batange agahusha birirwa bazirukamo hariya bazikoramo umukwabo bazisukamo amafaranga yo kugira ngo babashuke babateranye n'ibintu bibabaje cyane muribuka yuko ubushize baragiye bakora kavuyo bakuraho muri za mituwarite naho babijamo barasesagura aho ngaho bagasita n'abandi mu by'ukuri ibintu biteye isoni aho ubona umuntu w'umusirikare wambuka mu kindi gihugu ukaja kwivanga mu bintu za mituwarite nabyo ni ibintu biteye isoni Uburundi rero nimuhagarike kuvangira impunzi z'abanyamurenge zarokotse mu Gatumba ndetse na nyuma yaho mu buri bwicanyi bwose nibareka abantu bagira amahoro ikindi bakure kumva yuko umurenge ariyo ndiri intambara bashaka gukora
bagaruka iwabo abo basirikare 10,000 birenga bahari bohereza hariya n'abandi bohereje bakaba batangiye gufata n'abana bacu mu by'ukuri nibageze aho ngaho. Icyo dusorezaho abandi bose namwe mugomba guhaguruka mukamagana aba bantu nta P5 dushaka hariya. Turashaka yuko inka zacu zasigaye zororoka, turashaka yuko ababyeyi basubira kubona imisozi itekanye. Ntabwo dushaka kongera kubona interahamwe hariya zizanwa na Kayumba na Nyamusaraba bagenzi babo Masunzu. Ibyo Masunzu yakoze birahagije. Muribuka yuko tugifite abantirundu yishe abashira mu mwobo umwe tutarahamba kugeza ubu, abo yiciye Bukavu, abo yiciye muri Plaine, abo yiciye Uvira n'ahandi titurabahamba. Rero umubabaro turacawufite, turabona umwanya wo guhamba afande yishe n'abandi. Nabaretse kutuzana interahamwe zindi, n'izo nterahamwe zibyumve yuko zidakenewe hariya mu by'ukuri. Ntaco dupfa n'u Rwanda, niba barukeneye nibagende barusange hariya. Ibindi navyo wenda abantu bagomba guhaguruka bagakomeza kwamagana. Murakoze nabasoreje hano. Urakoze cyane, urakoze cyane David ubwo kunganira Dr. no kubasha kudusangiza aya makuru. Ngira ngo sinzi niba Barcelona arimo kunyumva, niba uri hafi wazamuka, hari dokima ufite kuri telefone yawe, ureba kuri telefone yawe hari dokima watunyurizaho hano, cyangwa se video cyangwa se audio. Niba uri hafi, niba urimo kutwumva, ubwo ndabwira Barcelona wazamuka ugahera kuri izo video zibiri ngira ngo ufite kuri telefone. Barcelona uratwumva? Yes, hari udukima tubiri cyangwa se utuvideo tubiri bari baguhaye kuri telefone, niba ufite uburyo wadukorera. Urakoze cyane, umuvandimwe yaravuye kubisobanura yunganira Dr. Musinga. Nibyo ngira ngo amakuru benshi twagiye tuyumva n'ubu barakomeje. Abari Burundi babizi cyane kuturusha, aho abo mugabo witwa Sebatware Munigantama n'uwitwa Shikiro bakomeje kuzengurutsa message mbi, message yo gushukana, message yo kuyobya, bifuza kuyobya abana bari hariya mu nkambi, abana bahunze, abana bacitse ku icumu ry'umugome ariyo leta, Red Tabara, Mai FDR. Bagize amahirwe babona bageze hakurya y'umupaka, bumvaga barokotse, ariko uyu munsi akaba arimo kubafata n'ubundi abasubiza muri FDR uko bakorana nayo, kuvuga ngo bongere babashe gukorana n'umwicanyi baje bahunga. Murabyibuka yambuka, bivugwa ko hari abana yambukanye bageze hariya Mai ibaza kuba batisanzuye ndetse batanafatwa neza, kuko niba mubyibuka mwarabyumvise n'amaudio Mai yavugaga ngo ntibashobora kwihanganira aba batutsi bazanye, ari abana bake, bamwe biza kubakundira ko bacika. Mu minsi yashize ngira ngo hari n'amaudio cyangwa amavideo mwabonye yanyuze ku mbuga agaragaza abandi bana bari bacitse n'ubundi bavuye muri icyo gikundi cy'abamunigantama n'aba Nyamusaraba, aho Mai yabanyujije ku mavideo ibabaza aho bavuye, bavuga ko bari baraje muri Gumino ko bikaba bidakunze, byabananiye bacika. Aho bacitse bava baza kugwa mu gicu cy'umwanzi, ariwe abo bashebuja bo bita ko bakorana, ariko ngira ngo mwarabibonye uburyo ki barimo babadidibuza, babahambiriye amaboko inyuma.
ngabo rero cyane cyane turabwira bari mu Burundi ari naho bashinze imbaraga zo kumobiriza kuko na leta y'u Burundi irimo kubibafashamwo gushuka abo bana. Bumve ko aho bari kubaganisha, aho bari kubatwara ari mu rupfu, ntabwo ari mu buzima, ntabwo batabaye iwabo, ahubwo bajanwe mu gitero cyo gutera iwabo. Babyeyi bari Burundi, inshuti muri Burundi, mudufashe kwamagana icyo kintu, mudufashe kubwira ababyeyi, mudufashe kubwira abasore n'inkumi boye kwitabira iyo mpamagazi y'izo ngabo za Kayumba n'abakorana nawe, barimo uwo General Masunzu n'abandi benshi, nabo base batware nyine tuvuze, kugira ngo abo bana boye kugwa mu mutego kongera kubura ubuzima mu gihe batanabujijwe ubuzima no gutabara iwabo, ahubwo babujijwe ubuzima no gushirwa mu gitero cyo gutera iwabo. Na David wabaza bagusubiza. Murakoze cyane muzukuri. Ntabwo ndi bufate umwanya n'ikibazo gusa ndi bibaze. Ikibazo ca mbere mbaza se ni ukubera iki uyu munsi hariho havugwa muri Ntama, mu gihe tuzi ko mwitangira ryebe byose Nyamusaraba ndetse na Tawimbi nibo bantu navuga bagize uruhare rukomeye mu gusenya iwacu bakoranye na P5. Uyu munsi kubera iki hari kuvugwa muri Ntama kandi Nyamusaraba ari hariya? Icyo ni ikibazo. Ikibazo cya kabiri ngira ngo mbaze Dr. Nyamusaraba atangira hariya, byagiye bivugwa hariya ndetse mbere ndabyibuka hari abagiye bitiranya ziriya za P5 bavuga ngo za M23, abantu ndabyibuka mwese kugezaho byagezaho bidusenyera, kandi bidusenyera bari abantu batarusha imbaraga bo basenye, kuko ingabo za Gumino ntabwo zari nyinshi kurusha abanyamurenge basenyewe guhera mu Rurambukaza mu Bibogobogo. Iyo haje kuba hofatwa action yo kurasa Gumino, ndatekereza nk'abanyamurenge bonyine bari bayishoboye ndetse n'iyo P5 yabo. Uyu munsi niyihe mpamvu uyu munsi twari tumaze kugera mu mahoro, niko navuga, abaturage bari bamaze kangahe batumva ayo masasu n'ayo mabomba mu mihana, ariko uyu munsi Nyamusaraba yagarutse mu baturage, noneho bigeze naho umwana uhagurutse irwana ashobora kuva muri twirwanaga akamusanga amuboneye muri ya shusho ya bene wabo. Uyu munsi ni ukubera iki aho kugira ngo twongere tugere muri bya bihe byo kurasanira mu mazu cyangwa se byo gusenyerwa n'ababanzi ba P5 bakorana n'iyi leta y'u Burundi, kubera iki hatobaho kuraswa kw'aba bantu mbere y'uko badusenya? Murakoze. Wenda neza kugira ikindi kibazo ndakibaza mwasubiza ibibazo. Reka David abe gusubize gatoya, mbona kuza gusubiza nyuma. Mubijabo waravuze ngo impamvu bataraswa. Narembajije cya mbere kubera ko uyu munsi havugwa uyu Ntama kandi tuzi ko nyiri Gumino ari hariya Nyamusaraba. Ikindi kibazo narembajije se ni ukubera iki aba bantu bataraswa mbere y'uko wenda tuja kwisanga tukisangaho bamaze kugira umubare mwinshi, kandi tuzi ko umubare yagiye uburaswa mu ijoro rimwe, ibi bibazo byose tubona bikarangira. Ngira ngo kuvuga kwabo ni bamwe, ni amazina atandukanye, ariko kandi ushobora kuba wenda hari n'ibyo batumvikanaho sinzi, ariko ibyo tuzi ni uko bahuriye kuri iyo migambi nyine, kandi bose bakoreshwa n'u Burundi. Bifatanye n'ico warubaje kindi, kuraswa ngira ngo n'ibinaba ngombwa bazarasigwa hamwe n'ababafite, kuko mu buryo bugaragaraga barambawe, bari kumwe n'ivyo bihumbi by'abarundi
ngira ngo twabivuze neza ko nubwo ishusho igaragara bari bashaka kugira ngo babakoreshe bazagira aho barema k'ikintu ciswa ko ari icabo, ariko mu by'ukuri tuzaba bari inyuma nabo nyine iyo P5 ndetse n'abarundi kuraswa wenda bizageza aho birabaraswa, bafite aho bayoboye abo barundi bafite maeneo yabo, ariko ntawuzi imipango ya gisirikare ntituzi, ariko turabizi neza ko umuriro wavuye i Goma ntaho nturazi ushobora kuzabageraho kandi ukabagirira hamwe bose rimwe nabo bari kumwe. Sinzi ko Dr. nawe yagira icyo yongeraho cyangwa urakoze. Nakongeraho icyo nakongeraho nuko impamvu ya mbere, impamvu havugwa Nyamusabara atakivugwa cyane, ni nkaho se batwara yajanye izindi mbaraga nyinshi, yaragiye agera za Kinshasa avuye i Burundi, yavuye muri Amerika agera mu Burundi Kinshasa, arazunguruka aragaruka, asa nkaho yazanye izindi mbaraga zishasha, bituma asa nkaho ari uvugwa cyane. Ikindi impamvu yo kuvuga ngo kubera iki bataraswa, nuko buriya bikingirije Uburundi cyangwa se na Gisegeti nyine ari inyuma yabo, kubera iyo mpamvu ko barashuka abana bacu, rero udafite ubwenge rero azashukika. Niyo mpamvu twagerageje kugira ngo tubivuge, kugira ngo hatagira umuntu bazoshuka agende. Birashoboka ko mu bijabo yashubijwe, ndumva yanyuzwe ko ntiyongeye kubaza. Kiziro urahari? Yego ndahari. Birashoboka ko Barcelona yafatiriwe, sinzi niba ufite uburyo wacuranga utwo tuntu. Okay, sawa reka nze nducuranga. Guhera none, guhera amasaha tuzoja hamwe na mayimayi n'interahamwe turwanya u Rwanda. Iyo jambo narivuze kandi nzasubira mu minsi yose, tuzoja hamwe n'interahamwe na mayimayi turwanya, ndandika ndasinya ndaramusingiza. Twarangije aho ngaho. Reka tugasubiremo kugira ngo abantu babashe kukumva. Uwo ni Richard, irindi zina ry'ikinyamurenge Tawimbi. Guhera none, guhera amasaha tuzoja hamwe na mayimayi n'interahamwe turwanya u Rwanda. Iyo jambo narivuze kandi nzasubira mu minsi yose, tuzoja hamwe n'interahamwe na mayimayi turwanya, ndandika ndasinya ndaramusingiza. Twarangije aho ngaho. Reka twumve Piero Karuba nawe ibyo yavuze. Suvya yabwiye abantu mwebwe fure n'abanyi tunababembe ko murareba utangire kugura imbunda namwe. Ibyo twarabibone nuko gusa mpamvu yakuri yabibwiye bande jewe ndi umwana w'umushefu, data ni umushefu hariya ku Murambi mu Bijombo, yageze mugemurira bakabwira bene aya makuru kuvuga kandi uko sinzi kubesha bwana munyamakuru. Icyo gihe byagize Masuvya yabwiye abantu mwebwe fure n'abanyi tunababembe ko murareba utangire kugura imbunda namwe. Ibyo twarabibone nuko gusa mpamvu yakuri yabibwiye bande jewe ndi umwana w'umushefu, data ni umushefu hariya ku Murambi mu Bijombo, yageze mugemurira bakabwira bene aya makuru kuvuga kandi uko sinzi kubesha bwana munyamakuru. Icyo gihe byagize nuko turesha ni tugufi tumwe n'amasegonda 30, ngira ngo mubashije kumva ibyo Piero Karuba amaze kuvuga, ashimangira neza ko Lieutenant General Masunzu ko ari we wakanguriye abapfurero n'abanyintu gutangira kugura imbunda zo kugira ngo bazatangire gutera abanyamurenge ngo bareke kuryamira ukuboko. Tawimbi nawe ahangaha yaramaze kuvuga ko yiyemeje kuzafatanya n'interahamwe na FDLR kugira ngo bazabashe gutera igihugu cy'u Rwanda bakure ubutegetsi buriho. Ngira ngo ni nkuko barimo bavuga.
Ziravumera wasubirana ijambo. Ziravumera uri kunyumva? Ya turakumva Q0. Yego narindangije kubukina sinzi namba twabusubiramo. Oya ndagira ngo twumvikanye. Nari mbonye hari undi muntu wari uzamutse ariko reka tuze gufata inkwakuzi. Ariko reka mbaze Dr. Musinga kano kantu. Ese Dr. Musinga ko twabonye Red Tabara zidusenyera zivuga ko zaje guhiga P5 uyu munsi P5 zifatikanyije na Red Tabara bimeze gute uyu munsi bwana Dr. Musinga? Urakoze kuri icyo kibazo. Ntabwo bifatikanyije, nta proof dufite yabyo. Icyo tudafite proof ntabwo twakivuga, icyo tuzi gusa nuko bambutse nta kindi turamenya gikurikira. Dr. Musinga ashobora kukubaza akabazo kamwe kuri uyu mugabo witwa Tawimbi. Tawimbi yaba yareshingikirije iki kugira ngo avuge ko azifatanya n'interahamwe na FDLR ndetse na Maimai kugira ngo babashe gutera igihugu cy'u Rwanda? Ese uyu Tawimbi yaba ari umupoza w'igihugu cy'u Rwanda? Tawimbi ni umusoda wa Kongo cyangwa ni umuturage wa Kongo? Ako kantu ushobora gusobanurira abantu hano kugira ngo tubashe kukumva. Urakoze, iyo ni imyumvire yiwe. Imyumvire ya Tawimbi kenshi yagiye agaragara mu bantu bapinga u Rwanda, bavuga u Rwanda nabi. Niyo myumvire yiwe kandi afite uburenganzira bwo kuvuga ibitekerezo byiwe, ariko ndibwira yuko yo bivuga ari ukubigeraho bikamugora. Rero kuba abivuga ni uburenganzira bwiwe, ariko kubikora ni ikindi. Kuvuga ngo avuge ngo azafatikanya n'interahamwe ni ibitekerezo byiwe, ariko birababaje kumva ngo umusore w'umunyamurenge karavuga ngo azofatikanya n'interahamwe zakoze jenoside zikamara abantu zikica abantu. Birababaje kandi biteye isoni. Uko wawibaza naje niko mpanibaza. Murakoze. Urakoze cyane. Kubijanye na Piero Karuba, iwe ubivugaho iki? Ibiriya bintu Karuba yaba avuga byaba ari ukubeshera Lieutenant General Masunzu cyangwa nukuri Karuba ibyo yavuze nibyo by'ukuri kuko ari byo bagenderaho buri gihe kuko bakomeza batubwira ko na Ruvumbu n'abakunda kubivuga ko Lieutenant General Masunzu ko ari we wabakanguriye kugura imbunda kugira ngo bazabashe kwigwanaho cyangwa kugira ngo bazabashe gutera abaturage b'abanyamurenge mu karere kose batuyemo, kugeza aho abanyamurenge basenyewe bagakugwa mu byabo, bakanyagwa ibyabo, abantu bakicwa, abapfurero n'ababembe n'abanyintu bose batekanye mu turere tw'iwabo. Ibi bintu mwaba mubivugaho iki? Kutubona leta ntaco yigeze ibikoraho kuri icyo kintu. Dr. Musinga sinzi namba wawe. Icyo kibazo kinacyumvishije. Wari ubaye busy. Nari mvuze ati se kubijanye na Piero Karuba yaratubwiye ko Lieutenant General Masunzu ko ari we wababwiye ngo bagende batangire bagura intwaro bareke kuryama. Ndumva Dr. Kiribizi. David Gakiza, reka nkubaze ico kibazo Dr. Musinga araza kukunganira namburi hafi. Piero Karuba amaze kutubwira ko Lieutenant General Masunzu ko ari we wababwiye ngo bagende bagura imbunda zo kwirinda kuko abanyamurenge bashobora kuzabatera, kuko abivuze neza avuga ko ari umwana w'umushefu, kuko ari umunyamakuru wari umubajije ngo ese ibyo bintu uvuga ubifitiye gihamya. Avuga ko ari umwana w'umushefu, ise yagemuriraga Lieutenant General Masunzu, ari Lieutenant General Masunzu nawe akasiga mwongore akamubwira ngo mugende ndeke kuba ibipfu cyangwa ibizeze, mugende muje kugura imbunda muzatangire mwigwaneho, muzarebe uko muzagenza abanyamurenge, uko abanyamurenge ntibabaniye neza. Ibyo bintu byaba ari ukuri cyangwa Piero Karuba kwaba ari ukubeshera Lieutenant General Masunzu?
Bo ndibaza ko ntawe nashidikanya ko izo bintu atari byo. Icyo si igitangaza kuri Masunzu mu by'ukuri kuba yo babwira ngo bagure imbunda, kuko ibyo yakoze birabirenze icyo ngicyo. Ugomba kumenya ko bakoranye kuva kera n'abantu biwe ziriya mayimayi nyinshi. Rero iyo reka se kubashishikariza gufata imbunda gute kandi ari bamukorera, nibo bagiye bica abantu benshi. Twabavuze uretse abo yishe wenyine ubwiwe, hari n'abandi yagiye akoresha n'izo mayimayi. Ntabwo muzi nka ba Gatoki n'abandi bamwe bagiye batwarwa amatekwa bagatangwa muri mayimayi bakagenda burundu ntibabone n'imirambo, n'abandi benshi. Elias yamuciye ari Bukavu, ngira ngo nubwo harimo n'abanyamurenge bamwishe, ariko ni nawe nyine izo mayimayi abahoze muri mayi biki, n'abandi bakagigi bayagiye yica hariya hose umugenda ni benshi cyane. So ibyo ngibyo rero ntawe utabizi ko yabikoze, kandi n'ubundi arabikora. Nabo bazarenda ngira ngo abenshi bigamba yuko bafashwa na FARDC, nubwo wenda ariyo leta na FARDC muri usanga, ariko ku giti ciwe mu by'ukuri ni ibintu bizwi ko ziriya mayimayi, mwibuke yuko n'interahamwe nyinshi ni abantu biwe rwose, n'abantu biwe turabazi benshi bamukorera gahunda nyinshi zo kurasa abantu no kugenda zikora amanyanga nk'ayo ngayo. Rero si igitangaza mu by'ukuri kuba Karuba yarabivuze yabivugiye mu kiganiro kirahari n'ubu kiracyariho abakeneye bocumva, ariko n'amakuru azwi urakoze cyane. Ku bijyanye na Tawimbi umugabo w'umunyamurenge utuye Kinshasa, ari we wabyaye Gumino, nyuma yo kuvuga ko iwe azifatanya na FDLR n'interahamwe na mayimayi bagatera igihugu cy'u Rwanda. Ese izo ngamba yaba yarafashe kwifatanya nabo bose baba barabigezeho cyangwa bari mu nzira yabyo? Ese hari agace kamwe baba barateye byiburaho santimetero imwe mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo yemeze abantu ko azafatanya nabo kandi bakomeje uwo mugambi? David Gakiza. Ndibaza ko icyo kibazo mu by'ukuri azabona udandaza agaramye ntazahomba. Ibyo sinzi aho yabivugiye igihe yabivuze, ariko ibyo ari byo byose ni umutima, ni ugutekereza, ni ukurota, ariko ntacyo yogeraho. Ari Kinshasa ntagira akazi, aricaye mu myaka n'imyaka, icyo bakora nyine ni izo diri babakoresha ku maguru, ukiriya akavuyo hariya no kugambanira abantu, nta kindi. Sinzi ko ayoboye na batayo, yewe nubwo yaba afite brigade. Twabonye Goma hari brigade zingana gute, twabonye ibihumbi n'ibihumbi, twabonye South Africa, twabonye Sadek yose hariya, twabonye abacancuro baza basara bagira gute, twabonye Kisegeta haguruka ngo azotera Kigali atiriwe aja hariya ngo yambuke. Izo ntawamenya aho byanyuze. Rero amagambo ya Tawimbi rwose ntibaza ko ayo yo ntaho azogera. Sinzi ko yanatera niruza ngo yambuke wenda umupaka cyangwa abashe no kurasa isasu rimwe hakurya. Icyakora wenda gukorana n'izo nterahamwe zo bazakomeza bakorane, ariko nazo turabizi nazo ko zigowe ziri aho zimaze imyaka zizenguruka mu mashamba. Izo arizo zose zimaze gukunduka imigongo mu by'ukuri kubera kugenda zihindagura ibyicaro. Tekereza ko nta izo nzozi zizamugora. Mfatiye kuzo twabonye hariya n'ayo mahanga yose yabonye, si Tawimbi woza n'ikindi kintu bishasha. Nibaza ko nawe yarambika amaboko kujya kwa Sebuja Kisegeti yavuye mu Bubiligi, wenda bagashaka amahoro, agasubira iwabo mu Minembwe,
haratekanye, twirwanira irahari, ni amahoro ya. murakoze cyane bwana David Gakiza. reka dufate abandi kizira Ya nibyo nari ngiye kugira ngo duhere kuri Sukana Ngayi, ngira ngo niwe wazamutse imbere cyangwa ni Barcelona. Ambassador Sukana Ngayi, wafungura mic yawe kugira ngo tubashe gusangira ijambo, abantu ni benshi bazamutse. Ya muraho neza. Mukomere Ya nazamutse kare ndi gusuhuza, ariko reka mbashimire kuri space abantu bakoze gusiravumera mu bijambo, ndetse nawe kuba mwazamuye iki kiganiro. Ni amakuru abantu tutagomba gufata tukayafata for granted, ahubwo no kubashimira. Ikindi tunamagana n'abari bo bose kugira ngo ababicanyi batazabona nabo binjiramo babibeshyaho, cyangwa se bakabajyanamo ideology yabo bakabajyana muri ibyo bikorwa byabo. Murakoze cyane. murakoze cyane. Reka dufate inkwakuzi na nyine sinamenye uwaje imbere. ya nijo hageze imbere. ya murakoze mu by'ukuri. mutugejeho ibiganiro byiza kandi amakuru nyine haragaragara, abantu bose barayabona. ariko icyo numva wenda ashatse kogeraho mu byo mwavuze ni uko iriya ntambara tutoyita ngo ni iya Munigatama cyangwa tuyite ngo ni iya Nyamusaraba cyangwa Tawimbi, ahubwo cyangwa tuvuge nyine iriya P5 ya Kayumba, ahubwo ni Gisegeti ukomeje gukurura kakurya bivuze ngo banze b'u Rwanda bose. Ni Gisegeti ukomeje gukurura n'abanzi kugira ngo nyine ngo barimbure murenge. Rero urugamba ni rurakomeje, ni rwa rundi, nubwo nyine ntahagenda haza irema zitandukanye zishasha, abantu twumva ari zishaka guhindura amasura, ariko urugamba ni rwa rundi. Turabizi ko Masunzu ariwe wakoresha Nyamusaraba, kuba yaranaheze hariya ni Masunzu. Rero akuri none amanuye Munigatama akamushyira hariya. P5 turabizi twese ko yari hariya, uduhere n'igihe cy'interahamwe igihe zari hariya muri Gitavi zakoranaga na Masunzu, niwe wari warazizanye. Agiye zaragiye igihe zisubira za Kiremba. Rero nta gishasha kirimo, interahamwe barazikoresha. Kuba yarungutse noneho Kayumba bagashyiraho kiriya kintu bise nyine ngo ni P5, nta kintu kirahinduka, ahubwo ababizi ni Gisegeti nyine na Masunzu, ni kwa kundi rwa rugamba rukihari tujuru. Rero ikintu kiriho gusa abantu nyine ni ukwipanga, nta kundi ni ukwipanga, imbaraga zikiyongera, ubuvugizi bukiyongera, abantu kwiyama nyine bikaba byinshi, kwandika ikibazo gukomeza kukimenyekanisha, nta kindi, kuko ibyo bateguye ntibafite gusubira inyuma. Kandi noneho bari supported na ziriya ngabo z'u Burundi, barambuka amanywa isaha iyo ari yose, amanywa nijoro ntibayive, ntacyo bikanga, ntacyo batinya. Ntabwo byoroshye, ariko nyine abantu bagomba guhaguruka bagakomera nk'abagabo nk'ibisanzwe. N'ubundi aha tugeze ntitwari tuzi ko tuzahagera, ariko kubw'Imana n'abasore bahagurutse kwirwanaho twirwaneho mu 23 FC, urugamba rwari rugeze mu rugezi. Ntabwo bakirasa mu muhana, bagaza bari basigaye baturuka hariya ku Marango bakarasa mu Gahwera, baturuka ku Marango bakarasa ku Kiziba, kera batambutse baturuka epfo mu Biziba bakaba binjiye bageze hariya ku mashuri kuri za Isano. Rero ubu ngubu mu by'ukuri hari agahenge, ahubwo ikintu gigomba kubaho ni uko Aduye hakomeza kwisuganya, iri hakomeza kwisuganya, mu by'ukuri ntabwo ari ikintu cyiza, kuko Aduye umwanzi yari amaze kugera kure. Ni icyo nakongeraho. Murakoze.
So arakoze Jire. Reka twumve Barcelona, namba uri hafi wafungura mikoro yawe. Ndabona Barcelona atari hafi. Dufate Nkwakuzi aze gukurikirana na Auguste. Bariko hari akantu Jire yaravuze. Yego turakumva Nkwakuzi. Yego, okay, murakoze kumpa ijambo. Mu by'ukuri mwateguye muri ni actualité nziza cyane kugaragaza ko P5 yaba yongeye kuza gutangira gutera ibyago iwacu. Ni ishano twaba tugwishije nkuko twarigwishije na mbere. Bimwe mu byago twahuye nabyo kugeza uyu munsi abanyamurenge turimo turafesinga byaturutse kuri iyo P5 ya Kayumba Nyamwasa. So muri make icyo nshaka kuvuga nkurikije nibyo Dr yavuze na batumire Gakiza, iriya P5 ni ikigeragezo twahuye nacyo irimo irazanwa kandi n'abanyamurenge. Uribuka ko mbere yazanwe n'uriya Nyamusaraba, uyu munsi nubwo irimo irazanwa kandi na Kiyana Sebatware ntaho bitaniye nabo bandi bose. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki, P5 yaraje ijya mu misozi y'umurenge, bayisangayo barayirasa, barayikurikirana, irahunga, imeze guhunga, bayifatira za Kalehe barayifata. Nkwakuzi kubera iki biba kuzanwa n'abanyamurenge mu gihe tuzi ko n'aba bantu ari abanzi b'abanyamurenge, kuki tubyita kuzanwa n'abanyamurenge? Reka mubija, ntabwo ndi umutumirwa, wenda uraza kubaza ibibazo abatumirwa, reka mvuga igitekerezo cyanjye wenda nigendere, utaza kundogoya ngatana focus. Abatumirwa mwatumiye barahari, ni Dr Musinga na Gakiza, wenda babaza ibyo bibazo byose. Sinzi, nshaka kuba ndirongeye kuko sinateguye ibyo mvuga cyane, kuko ndinabifatiye hano mu kiganiro, wenda batumiwe baba bateguye. So baraza bamaze kubafatira za Kalehe, muri makeya barabambutsa, twababonye je nari ngituye Kigali, babambutsa mu makwasteri, nta nubwo babazanye mu gisirikare, mu bimodoka bya gisirikare, babategeye amakwasteri Cyangugu, barabambutsa mu Rwanda, barabazana i Kigali. Ye namya Kigali niho natuye ubuzima bwanjye bwose, narababonye babacira imanza, tureba amakuru ku mateleviziyo y'u Rwanda buri munsi, kuri televiziyo y'u Rwanda nako buri munsi bacira imanza. Ubu ngubu bari mu magereza barafunzwe. Ibyo byose byabaye kufatanye bwabo banyamusaraba n'abandi nabo batawimbi. Bamaze gufatwa gutyo, P5 yasaga nkaho yibagiranya. Niba igarutse kuza munsi muri 2017 nibwo twatangiye gufesinga ibibazo byinshi. 2017 iriya P5 imaze kuvayo bayinetralije, afande Semata Muyungu y'General uhari uyu munsi na afande Padiri baragiye baja kurwanya indi mitwe yose y'abanyamurenge yari irimo, nako indi mitwe yose y'abanyamoko yari irimo irwanya abanyamurenge. Maimai, Red Tabara, Maimai zo zari skiri nyinshi, zari za Maimai ya Kutumba, Maimai Rene, Maimai kwa kundi umubavuka bose bakiyotoproclama. Twari tumaimai twinshi tuvanga vanze, baragenda bishira muri coalition imwe na Red Tabara, bari ya Nicolarias Gisiga, batangira gusenya imihana y'abanyamurenge. Ubwo ni muri za 2017-18. Semata Muyungu y'General uhari tuyoboye uyu munsi ni wagiye kubarwanya, we na General Padiri bamera nk'ababarashe na leta ico gihe barabirukana. Ariko Tshisekedi agiye ku butegetsi 2019 le 25 février bamwereka yuko kuhava kwa Padiri no kuhava kwa General Semata byongera bigaha imbaraga ziriya Maimai nizo Red Tabara arizo zari zimaze guhabwa imbunde n'amasunzu. Baramwereka kuhava kwabo kwereka umugambi mubi wa Tshisekedi ko wari umugambi ya planifiye kuva kera. Baramubwira ati kuva kwacu hano kuhakura General Semata muco gihe yarakiri colonel no kuhakura Padiri ni ukongera guha imbaraga Maimai. Abagabo b'abanyamurenge bari Kinshasa, muzagende mukurikire Moise Nyaruga bajya bivuga kenshi n'abandi, baramureba inshuro nyinshi abemerera ko atazahabakura. Ariko bukeye ico yakoze ya deployinza kuri General Semata hariya, amusubiza muri Nord Kivu muri ya za Masisi, akura General Padiri amujanagira ngo ni za bandundu za mbunde zose. Nono masunzu y'abasigiye na leta ya Tshisekedi nono irongirira barma ibaha imbunde nyinshi, bahita bafatanya na Red Tabara, bafatanya na Maimai zose uko zitwaga, tugira umutuzina twishi two nta waturangiza, bagapapa ba Makanaki ba Ngoma Nzito ba Rene Itombwe ba Yakutumba, nutwo tuzina ubu ngubu bose babaye abazalendo, ntawe ukibasha no kumenya amazina yabo. Ubu ngubu baba barateranye
bamaze kubomora rero icyo gihe nicyo gihe bagize imbaraga, nicyo gihe imihana yose yatangiye none sasa tubona amalere yose twahuye nayo kugeza uyu munsi, kugeza aho twirwaniwe yabaye forme, kugeza igihe afande general makanika yagiye arenisa afata abasore abashira hamwe aratangira ararwana abigizayo. So icyo nshaka kuvuga hano rero ni iki ngiki jewe, ni ugushaka kwerekana yuko umwanzi ntagira isura, ntagira n'idini, ntagira n'ubwoko, ntagira n'aho akomoka. Iyo Red Tabara irimo iratuzanira ishitani, yatuzaniye ibibazo, iradusenyera, iradutwikira, ababyeyi bakababwira ati namwe amubyeyi akwarira nawe bari kumubona yitwa ngo n'umututsi mwene bakamubona akagira bwaca. Uyu iriya P5 yatuzaniye biriya byago byose, abo bose n'abanzi b'abanyamurenge, n'abanzi bari bakwiye kurwanywa kimwe, barwanywe nitugize umugisha. Ziriya mbaraga zaje gukura P5 hariya, iyo abazari zongeye zikagaruka, wenda twagira gahenge bakatukubitira n'izo takataka zose z'abazalendo n'abamayimayi n'ababarede tabara izo P5 simbizi kayumba sinabonye uri umugabo umaze kurwara bya diabete ugiye no kwifira, uri yarimo aranduranya, arapfa yanduranya. Ibyamukuye mu Rwanda yagiye inzira ije mu Rwanda ibimurenge ko nta mupaka imurenge, ahitwa imurenge nta mupaka hahana n'u Rwanda. Imurenge nta hantu hahana n'umupaka, kugira ngo uve mu Bugarama hariya wambuke kote yo hakurya muri Kongo, uzagera ahantu hatuye abanyamurenge n'ibirometero. Iyi nzira niba abo barundi bamunzira bamunyujije mu Kirundo, bakamunyuza Ingozi, bakamunyuza mu Kayanza ko haseruka i Butare, bakamunyuza muri Nyungwe ko haseruka ku Gikongoro, bamunyujije no mu Mayaga ko hashobora guseruka, bakagenda mu Bugesera bakahaseruka vuba. Araza gukora iki hariya? Araza kwanduranya, aradushaka iki? Ni ibyo ngibyo rero abo ngabo tuba tuvuga, ibyo kuvuga ngo yazanywe n'abanyamurenge. None se niba azanywe na Muniga Ntama, ufa kwita izina ikintu cyitwa mu izina uko kimeze. Muniga Ntama n'umunyamurenge ariko ngegera wananiranye, n'umunyamurenge wananiranye, urimo uratuzanira ibyago, yarananiwe n'ubuzima n'ikino muri Amerika n'ibibazo, ariko araje arimo arishira hamwe nabo bari Tabara nabo ba P5. Ubu uyu munsi urimo uravuga se ngo bagende barabarasa se, barabatandukanye bati bari mu nkambi zimwe na FNL Parpehutu, bari mu nkambi zimwe na CNDD-FDD, bari mu nkambi zimwe ari abo Red Tabara, ari abo ba P5, ari abo ba CNDD-FDD, ni uruvangi, bari azo za mayimayi, ariyo FARDC. Izo ngegera zose izo takataka ziravanze. Mwahoze mubona amakuru y'umunsi turavugana n'abavandimwe bacu bari hariya begereye mu Mikenge, barimo barashinga inkambi za gisirikare, barimo baregeranya ibikoresho byabo bataka begera amapozisiyo yatwirwaneho na M23 aho bikambitse hariya birimo birenda abaturage. Uyu munsi abaturage bari bamaze agahenge babaza ngo intambara iri kubera hehe, abasirikare wenda bakaza kubabwira ati twarwaniye mu birometero nibi. Ariko uyu munsi iziriya mbaraga tugize umugisha zikaza zikadukubitira ziratakataka, uzibye ko batazanabishobora. Na M23 natwirwaneho yonyine imbaraga uyu munsi bafite, ntago tuzategereza. Kiragiye hari kera 2013 2014 2015 kugeza 2017 batangiye bari priteguye batangira kudukoreraho amahano. Ntago izo mbaraga uyu munsi muri 2025 yesu twari dufite arizo tugifite, twari tukicishakisha tukiciyubaka tukimeze uko tumeze. Ariko umwanzi n'umwanzi, tujye twicara hano tubwire umwanzi uwo ari we, tumuvuge mu izina, tumwite izina nyaryo akwiriye, izina yitwa turivuge. Wera kuri iyo P5 yuriya musaza wateragiriya za South Africa buriyo yerekera, tugende tugere kuri aba ngaba zino za Red Tabara zimbura mukoro zibura ibyo zikora zikaza kwiriwe zidukorera amantrenema kuri zo za mayimayi n'uriya Tshisekedi Sebuja n'uriya Masunzu wabo wirwa sinzi uko ateuriye. Ntabwo tushobora kumenya ibyo tumuvuga, turavuga twaravuze twarasogoye, ariko iherezo ryabo riri hafi. Ntago ziriya mbaraga twari tutaragira afande general makanika yagiye atangira kuri scratch ku muhoro atagira n'imbunde nimwe. Uyu munsi tukaba dufite abasore n'ingabo zingana kuri, tukaba twarahuye na FC twarahuye na M23 batoya Ndabaga ziri hariya n'izabandi ziri hariya. Si ngombwa kuvuga amazina yose hano, sinzi ntumwa yabo nta n'uwantumye, sina ngombwa wenda ajya no kuvuga n'ibitari ngombwa. Ariko izo mbaraga uko zishize hamwe zizabarasa babakubiti. Hari n'abantu baza hano bakicara batonesha bakirwa ukagira ngo ni nko gutoneka igisebe. Igisebe iyo ushaka kukirora gihonyura kikavamo nayo mashira kavamo bigaturika.
aba baredi tabara bose na P5 ni bamwe, ni kimwe n'abarundi ba CNDD-FDD, ni kimwe na Kabila, ni kimwe na Tshisekedi, ni kimwe naberetse ukuntu muri 2017 Kabila byibura ya parvenye kugerageza kwemerera Fande Sematama na Fande Padiri baraza bararwana, bigeze muri 2019 amaze kuja kubutegetsi uri Tshisekedi arabomora abakura mu maposition kugira ngo batarengera ubwoko, asubiza Fande Sematama mu jana za Masisi, Fande Padiri amujana iri yazaza muri ngira ngo sinibukira ntara yindi yanuze yayo muri Bakongo ni batari Bandundu, nuko ibyago byahise bitwikaho umunsi umwe. So izo mbaraga zageze kubita P5 baburiza amabisi cyangwa ugu bayafshira amakwastere nta nubwo babazanye bya gisirikare icyubahiro bari bana bahaye sinzi nicari cyo sinzi kuko ntibanagikwiriye barabaza izo mbaraga tugize umugisha zikongera zikaza zabakubise icyo gihe zongere zize zibakubite babahondagure nabo 60 numvishije ngira ngo I think ni Dr Musinga wabavuze baze babatware babagende babatware bose babatwarane nabo bagende badukurira umwanda hariya. Tumaze kugira agahenge uyu munsi dufite ikibazo cy'isukari n'umunyu n'amavuta whatever les biens de première nécessité nizo dukeneye, nizo tuye dushakisha inzira yo kugira ngo zigere ku baturage, ariko ntitubashaka turabamaganye babakurire muri mwe uwo mwanda ugenda usubira ayo waturutse. Murakoze mugira umugoroba mwiza. Murakoze cyane inkwakuzi bisobanuye neza. Reka tuze kumva Mira hanyuma wa mugani ibibazo turaza kubibaza nyuma kumva biremereye cyane. Ngahe Mira akurikirana na Auguste. Murakoze cyane. Ndiyo ngiyo. Umukiko mutunganye. Auguste ndavuga. Atakomeza arakanyuze. Komeza ndagukurikirana nta kibazo Mira. Cyane. Kandi abashimiye mwese abateguye ino space mu by'ukuri gusangiza abandi amakuru mashyashya nk'ayo ngayo kandi amakuru atari meza bikurikiranye nk'ibyo inkwakuzi yari ivuze. Ni nka ya mpyisi yakuririye umwana yongeye kandi kwaduka mu bantu. Reka nsubize ikibazo kimwe bari babajije inkwakuzi se impamvu ari abanyamurenge bazana abanzi. Nazo bavuga ngo imbeba yo mu gihuru zizanwa n'iyo mu nzu, kandi mu biranga jenoside muri za ngingo 10 iyo ngiyo nayo irimo y'abantu baje guhonya ubwoko bakoresha babuvukamo bibisahiranda bakeneye inyungu zabo bwite kuzuza amada yabo kugira ngo bakarimbura bagasakirifiye ubwoko bwabo au detriment y'inda zabo. Hari ikintu Kizire yari yavuze yibazaga cyane nkariya jambo rya Karuba naryo ntangiriraho. Yabaje tese baramubeshera, ntabwo bamubeshera kuko ni ibintu byagaragaye kandi bizwi. Mayimayi yateye Minembwe bwa mbere, ibitero byagabwe kuri Minembwe bya mbere intambara igitangira yari amasasu yaravuye mu generali. Moto yarayitunda ayo masasu yagiye inshuro 3. Ibindi twarabivuze kera cyane kuva muri 2017-2018 X itaratangira tukiba ku magroupe. Inkwakuzi yarabyibuka mu bijabona ziravumera bari bahari tukiba ku magroupe ya WhatsApp. Ibyo bindi twarabyamaganye. Rero
si igishitsi birazwi ko mu baduteye n'uriya mugabo yarimo. Hari uwagerageje gusobanura Gakiza yabavuze abo yishishije akoresheje abo mayimayi biwe, yavuze ba Gatoki n'abandi batambwe. Murabizi ko Tambwe yapfuye urupfu rutazwi nawe akoreshejwe abo mayimayi. Rero ntabwo bamubesheye, nibyo ni imipango yiwe ahorana kuva kera. Reka mvuge impamvu wabajije impamvu Tawimbi yo baravuze ariya jambo. Tawimbi yavuze ririya jambo ni nka rya rindi Kisekedi yavuze. Kisekedi avuga ngo azatera Kigali ahagaze kuri Goma, ni ubujiji no kutagira intelligence n'izibica byose. Tawimbi yavuye South Africa avuye kubona na P5 bamwese no, it was your day off. Nuko rero bamwezetse yuko bagiye gutera u Rwanda bashigikiwe na SADC. Noneho amaze kuvayo Tawimbi arabivuga, avuga ko azafatikanya n'interahamwe kurasa u Rwanda, kuko P5 yari yamusezeranyije ko barimo bitegura hamwe na SADC na South Africa bien entendu kugira ngo bazatera u Rwanda. Mwashike aravyigamba. Bimaze kugera kuri Kisekedi amaze kubona ukuntu South Africa irimo itunda intwaro zikomakomeye kuri Goma, aravyigamba, avuga ko azarasa Kigali nako azayisenya yihagarariye kuri Goma. Imana irebera urengane ntizihumbya, mwabonye ibyakurikiye. Rero nje nkavuga ngo mukuri Nkwakuzi yarabikomojeho, ibyago twatewe na P5 ikaba yongeye kuzamuka, ni akaga gakomeye, ariko ba nyirabo barabareba nabo barababona. Sinzi niba Uburundi n'interahamwe nako ingabo z'abadede n'interahamwe n'iyo P5 nimara kugira quartier general muri wo plateau yo mu Minembwe, sinzi ko bizorohera abaturanyi, sinzi ko bizorohera u Rwanda. Bajya baca umugani ngo imbiba irya isuka yototera umuhini, sinzi ikindi cyari hagati aho ngaho swata umuhini tsanga isuka. Nimba batangiriye kutsira ngufi zo guciba cyangwa amakoma, ariko hari ikindi barimo batagitinga. Kavuga ngo mu by'ukuri ababatsinze urya munsi nkuko yarabivuze umuvandimwe nabo ko barabibona. Ahari wenda natwe bajya baca umugani ngo umuzimu ngazarira ku munyagasane, wenda natwe twabona ubukiriro bakurikiye umwanzi wabo. Ariko ntibibatangaze kuvuga ngo abanzi ni abavandimwe nibo bazanye abanzi mu bana no mu babyeyi, niko bahora. Ariko amaherezo yabo byanze bikunze arahari, kuko aho twari turi cyagiye siko tukimeze. Byari byo byose tufite aho tugeze, niyo hataraba heza cyane ariko harahagije. Ntibazaho dufata ngo batwice nk'imbwa kurya generale yavuze. Mu by'ukuri
imana iri mu ruhande rwacu. Hari ikintu kimwe yaravuze mu Nkwakuzi avuga ukuntu General Charles yavuye hariya na General Padiri yavuye hariya. General Padiri bamukura muri première zone de défense, ni première harya cyangwa ni troisième zone de défense, yarezwe na General Masunzu avuga ko ari we watanze imbunde ruguru, bamukura hareba mu jana igitona, ubanza muri base militaire ndagira ngo cyangwa region militaire hariya. Ibyo byose ni ukugira ngo hariya hazabe terre ababyeyi bazi uko bakeneye, ariko tuzashobotse. Twari tuzi ko umunsi Charles yova hariya, General Padiri akava hariya, bwarakeye na Bolingo ngo hagere nawe baramurega nk'ibyo ngibyo General Bolingo, ariko mu z'ukuri nta wari uzi ko mu Minembwe yoba ikirimwa igituwe n'abantu kuko bari bahagurutse. Rero ntacyo bazageraho, bazasenya, ariko umugambi wo kurimbura sinzi ko uzabahira. Murakoze cyane, dukomeze tuganire tugeza duhana n'ibitekerezo. Murakoze cyane kandi mugire ijoro ryiza. Bari The Raptors at the Auguste, ijambo ni ryawe. Murakoze ko muranumva. 5 kuri 5. Murakoze kubwo gutegura iyi space, kubw'ibyo ngorane, kuzizo ngorane zose zongeye kandi kuja gutera hariya. Ariko ntabwo byigeze birangira, nubwo abantu abaja kubyibazaho bakibaza ngo Muniga Ntama bije mwote, ngo bimeze gute. Ntabwo Muniga Ntama atigeze bibamo, gusa yenda yo bahinduriye poste n'imirimo yakoraga. Ariko nimba Muniga Ntama yarahagurukaga, ubutabazi bwavaga hanze ari ukugira ngo habashe kubaho resistance y'abaturage iri haruguru, kuramira abaturage, kubavuza no kubagurira icyo barya, kazagerageza kubisenya, ari ugushaka korohereza abari kuri tere kugira ngo barebe ko bosenya imuhira, umva ko bose bari ku kazi kamwe, bose bari ku murimo umwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo abantu barabyibazaho none ngo intambara ngo uko igarutse kuri Muniga Ntama, n'ubundi niho yahoze, bose barahoranye. Kandi P5 ntabwo yigeze ivira haruguru na bumwe, ba Karemera ntibigeze bahava. None se wambwira ko Karemera imyaka yose yamaze mu Minembwe yayihamaze ari umusirikare wanda, yayihamaze kandi yayihamaze akora iki, yarashinzwe iki? Ni ukuvuga ngo bakomeje umugambi wabo wo kurimbura ubwoko no kubumara, naho b'Abanyamurenge babijamo nyine n'abagambaniye bene wabo. Bumva ko bene wabo boshira, bafatanye icyo kiraka cyo kugira ngo borohereze umwanzi kurimbura Umunyamurenge. Naho ibyo kuvuga ngo Kayumba kuja gutera u Rwanda akanyura iri haruguru, ibyo ntibyumvikana. Nimba ari Abarundi bashaka kumuhinzira mu Minembwe, ntabwo ariho hegereye mu Rwanda kurusha mu Cibitoki, ntabwo ariho hegereye u Rwanda kurusha mu Kirundo na za Kayanza. Niyo baba banyuze bakaja kurasa u Rwanda nimba ashaka kubohoza igihugu cye. Ni kuko nguko. Naho ubugome bwa Masunzu bwo abantu bagarutse bagumye bagarukaho, tuzi neza ko na mbere y'uko izi ntambara ziba, mbere y'uko batangira kurasa, mbere y'uko batangira kwica abantu, Masunzu ni ikintu yari yarateguye kera. Muzi ko kugira ngo interahamwe zigere mu Minembwe bwa mbere zihakandagire zifite ibikoresho n'imbundi, zahagejwe na Masunzu. Masunzu niwe wazizanye. Mbere y'uko izi ntambara zitangira, icyo gihe yabwiraga abanyintu biriya Karuba yavuze no kuvuga ngo bagure imbunde niho bazashobora Abanyamurenge. Uzi ko habaye igihe cyo kuzagenda yaka
abungera imbunde zibafasha kwimira umwanzi mu gihe bataje kubanyaga abanyamurenge ashiraho itegeko ryo kuvuga ngo abasivile ntibagomba gutunga imbunde ariko iryo tegeko rigakora ku munyamurenge gusa yayifata naho umwungeri mu gikubo ira mu kiraro akamufata akamufunga akayimwaka akamugira nabi kandi noneho yayinda mwatse agahita yisingiriza umupfurera aho ngaho antana yitware ngo aje kwibika muri amura yaho akaka abanyamurenge imbunde mu gihe bari abanyamoko bo baziremana amasoko ubwo murumva ko nta kindi kintu na kimwe Masunzu yateguraga no kugira ngo umugambi bateguye icyo gihe batawimbi birwaga bazunguruka baje za South Africa za nibari za Zimbabwe na za Angola baje kurekirita izo ngabo za Nyamwasa barimo bakora ibyo ngibyo basiga Masunzu hari nawe agenda kuri abanyamurenge imbunde kugira ngo ubwo bazaza kubica bazaze nta kibakingira gihari bizaborohera ariko Imana kandi nabo nyine ntibari bazi ko hazabaho resistance ingana gutya kugeza ku kwiyubaka kugeza ahangaha Imana irabaturinda kandi birakunda ikindi kintu yampaye mbona giteye uruha ikintu mwagumye kugarukaho tuvuga ngo byenda ngo gushuka abana babatwarira babasangisha mu Nigantama mu gisirikare hari mu makambi y'u Burundi abagenda bijanyeho ntibobona benshi kandi uwita mu muri aho ubona abahawubona ahubwo impungenge zihari kira gihugu cy'u Burundi muzu imiterere yacu ikibazo bizagera aho ngaho mu Nigantama naho bagasita babwire leta y'u Burundi gufata abana ku ngufu bakabajana muri cyo gisirikare naco kirashoboka ahubwo aho ngaho no hari ikibazo niho abantu boreba nimba rukunta abantu boza baguma gutabariza banya Burundi yuko nibabura ababayoboka zanga byakunda icyo kintu ntibazareka kugikora zirankambi zirayazima abasore benshi kandi abo Barundi barashaka amaboko menshi y'abanyamurenge kugira ngo biyubake bubaka ba Munigantama mu buryo bwa gisirikare mu buryo bw'abaja kurasana ku rugamba mu kubwira abanyamurenge nta ubobona ikibazo nuko bazabafata ugasanga bagiye kubarunda muri urwo rugomo rwa Munigantama ugasanga abana bagiye kuhashirira kandi batazi mu byo kuri cyo babazira babajanye babafashe kumbara murakoze nicyo navugaga nidukurikira yego Irushanto murakoze nabasuje mwese nashaka kubaza Dr. Musinga muraho pastor nabasuje muraho neza nahise tuba ahandiko ndiga hari ibintu ndi kumva naho ndi umurundi kazi ndumva ibintu byinshi kabisa twege nabyo hari ibintu biri confused kabisa so nashaka kubaza utubazo tw'amatsiko mfise nashaka ubinsigurire heka hariho n'abandi biwacu kabisa b'i Burundi nabona harimo benshi sengeye nabo hari ibyo bokumviramo nashaka kubaza Dr. P5 nkuko muvuga ngo ni Kayumba Nyamwasa yayizanye yari n'abasirikare gusa bose barabasirikare cyangwa harimo abasivile yaciye training abanyamurenge hari igihe ayiforma hari baje abasirikare cyangwa harabo yaciye aforma hari ya nyene mu mine muri Ho Plateau akabazo ka kabiri yatanguye ryari akabazo kandi kamatsiko ka gatatu hari ukuntu iyo twumviriza afite twege ngaha icyo gituma nakubwiye Dr. ko turiko turiga please ama space yaraje please ukumviriza nk'iyi space mwakoze uca wumva igituma hari abantu b'abanyamurenge bamwe bafise ugwanko ku Rwanda
bakora n'amaspeech cyane abantu bakagara ba patriote ba Sanjake bagwivuga banda abantu bose tora twumva kumva bafise ugwanko ku Rwanda bica biriko biraduha vision y'igituma urumva ni ibi vya P5 bajanye hariya baja ucuvyu en fait jewe ndiko ndavyumva ikintu nashaka kubaza doctor iyo abantu bariko baravuga ngo abantu of course Retabara ko yagiye hariya mu Minembwe iraturira irica abantu kabisa which is sad ariko we turiko turumva uyu Masunzu tukumva na bagumino urumva bose barakoze semba baraturiye barica abantu none kubera iki yo bariko bavuga ngo Retabara Gumino na P5 batayishira mu izina cyane baguma bavuga gusa bamwe ni kubera yibaza kubera iki bobo abo ba P5 nabo nyine ntitubumva canke Gumino je numva incuri kintu nashaka kubaza ni ukuvuga yuko hariho abantu boba babakingira ikibaba kubera ari maybe Masunzu ari umunyamurenge ibintu kubera iki wewe je ico kintu nico nshaka kumva doctor kubera iki abantu bahishira abantu bamwe bakabahishira nkuko hariho bamwe bavugwa banini bavugwa iki babahishira kandi bose bumva ko bose nabicanye ico kintu nico nshaka kubaza doctor meza hanyuma Gumino ya na P5 ni bande yirukanwe nande yaje guhera gutige nirukanwe nande ni Retabara yo barayirukanye ni gisirikare cy'u Rwanda cyo bacarabirukanye canke barapoteye gusa inde baragenda baradisappearing bobo abo ba P5 nabo nyine ntitubumva canke Gumino je numva incuri kintu nashaka kubaza ni ukuvuga yuko hariho abantu boba babakingira ikibaba kubera ari maybe Masunzu ari umunyamurenge ibintu kubera iki wewe je ico kintu nico nshaka kumva doctor kubera iki abantu bahishira abantu bamwe bakabahishira nkuko hariho bamwe bavugwa banini bavugwa iki babahishira kandi bose bumva ko bose nabicanye ico kintu nico nshaka kubaza doctor meza hanyuma Gumino ya na P5 ni bande yirukanwe nande yaje guhera gutige nirukanwe nande ni Retabara yo barayirukanye ni gisirikare cy'u Rwanda cyo bacarabirukanye canke barapoteye gusa inde baragenda baradisappearing mwakoze Bishop yamanutse wenda sinzi nimba kubera ikibazo ca network ariko wenda araza kuzamuka gusa wenda mbere yuko azamuka ababirukanye ni twirwaneho kuko twirwaneho niyo yirukanye iyi P5 na Gumino kuko nta wundi muntu n'umwe wigeze urengera abanyamurenge uwabirukanye uwatsinze urugamba ni twirwaneho niko nagusubiza naho kuvuga ngo Bishop wagarutse sinzi ikibazo nimba wacumvise nacumvise yes wakomerezaho murakoze ikibazo cya mbere yabajije ko P5 yajanye abaturage cyangwa abasirikare yajanye abasirikare agaziriya yasanzeho igihe bagiye sinibuka umwaka neza na 2019 cyangwa 2017 aho ngaho na 18 sindi specific ngo nshobora kumenya itariki neza ariko nitonze nayimenya bagezeyo bahasanze Gumino barabana abanyamurenge bameze nko kwa twirwaneho ariko abo bagiyeyo bari abasirikare ba P5 na mashaka yagizwe n'amashaka 5 yarwanya leta y'u Rwanda ayobowe na Kayumba nibo bari bagiyeyo rero ari kintu abantu bagumye gusubiramo nawe ushatse kuvugaho
impamvu ubona abajiriya abantu bavuga ngo se kubera iki bariya P5 cyangwa se ingabo za Kayumba zigenda zijiriye iwacu hariya dufite abantu b'abanyamurenge tugomba kubwira bakumva cyangwa ntibumva ariko tukabwira abantu tukabamagana sinzi ico u Rwanda rwabatwaye n'icyo rwabariye gutuka u Rwanda no kurwanya u Rwanda bavyumva nka hari ishema kandi bibwira ko bazabitsinda. Hari uwavuze neza ngo biriya Tawimbi yavuze ni kimwe na Kisegeti atekereza ikintu akikirigita agaseka akumva birabaye cyangwa bamubwira gusa amakuru namba Tawimbi yaravuye South Africa yahura gusa n'umusouth Africa wo muri SADC wanga u Rwanda agahita yumva ko bibaye kwintera hamwe zimufashije bafatikanye nawe kuberwa ngo yanga u Rwanda agahita yumva atsinze akuyeho ubutegetsi bw'i Kigali ashizeho bundi. Ibyo ngibyo ni bya bindi byo kwikirigita ukikinisha wenyine ugaseka ariko bitaraba bitanabaye. Rero dufite abantu bamwe b'abanyamurenge banga u Rwanda tutazi impamvu yabyo tutazi kibatera birirwa batuka president w'u Rwanda bagatuka FPR bagatuka inkotanyi washakisha icyo babaziza ukakibura. Niyo mpamvu rero bashakisha imbaraga zose bamara kumva imbaraga zabo zibaye nkeya bakaja kwifatikanya na Kayumba. Ariko icyo ngashaka kubabwira cyane twe tugomba kwibandaho nk'abanyamurenge ni ukudakoreshwa amakosa ngo bafate abana bacu babagira isibaniro babakoreshe mu nyungu zabo bagere ku nyungu zabo. Twe dufite icyo dupfira cyo kwirwanaho ariko ndi dupfira ikindi gihugu turafira iwacu turarwanira iwacu kugira ngo umuntu avuye agende bamuzungurutse aze yisange hari iwacu ku nyungu ziwe na bene wacu bagiye kumuzana ku nyungu zabo. Tugomba kubamagana hatagira umwana cyangwa umugabo cyangwa umusore uwo ari we wese umukobwa cyangwa umugore cyangwa umuhungu ubahereza umwanya ubiteza kugira ngo bamujane mu bibazo. Dufite ibibazo zacu biduhagije mureke turwane nabyo titwitere ibivuye ahandi. Ku giti cyanje n'abanyumva nabo dushigikiranye ntacu dupfa n'u Rwanda turarukunda. Rero uzaza kurutera tugomba kumwamagana kuko azaba dushakira amahoro kandi naba afite icyo yagayi wabo cyafite icyo bapfuye namba Kayumba afite icyo yapfuye n'abanyarwanda yapfuye na President Kagame inzira ijayo arayize ntabwo iri mu minembwe. Rero tugomba kuba smart tukagira ubwenge tiyagira umuntu numwe uzadukoresha amakosa. Icyo nicyo tugomba kwirinda cyane kuko icyo bashakiriya no gushika bagafata abana bacu bakabigisha igisirikare bakabakoresha mu nyungu zabo. Rero baza gutera iwacu nako tubashigikire tugomba kubamagana. Sinzi nabi ikibazo cyawe nagisubije. Murakoze. Urakoze Dr. Ikintu gusa nashaka kuvuga kanyuma nongera ko nuko wavuze ngo uzotera u Rwanda natwe twese turabarundi turabanyarwanda twese twabaye inkotanyi tuzobatera kandi hariho systeme y'inkotanyi ivuga ati yaba RDF iravuga umwansi umusanga iyari nimba rero abo ba Masunzu nabo bandi bavuye muri Canada ujya mugabo afise ubwanwa bazi ko baje gutera u Rwanda bari hari ya Minembwe ntabwo intambara izobera mu Rwanda ni hari nyene mu misozi so abimenye. Ikindi nimba bazi ko bagiye bagenda mu Burundi bariko bakorana na CNDD kugira ngo batere u Rwanda bakoresheje abana b'abanyamurenge bari mu nkambi z'impunzi. Ico no babwira u Burundi ni buto cyane abarundi turazinanye n'abari mu nkambi z'impunzi z'i Burundi bazi ko bagiye gukorana nabo bantuze ba Masunzu kugira ngo batere ingorane mu karere. I Burundi ni hato hariya mu mpunzi bari canke Bujumbura aho makartier bari bamenye yuko batari safe. So abariko barababesha ntibababeshe u Burundi ni buto cyane abarundi barazinanye abanyamurenge muri Burundi nimwashaka kwishira muri izi ntambara za Pays de Gralac u Burundi ni buto cyane kandi mu Burundi hariho amarebelio menshi ariko arifoma mu bantu batabizi hariho amarebelio menshi ariko arifoma hari Burundi hari na yarahandi uzosanga hari hagiye kubisibaniro abavyeyi basubire bagwe mu mporero y'ubusa abantu bazopfa n'abantu bari hariya mu misozi miremire kandi ibyo bintu zishobora kuvyemera. Abarundi mwese muri iyo space uru rugamba mumve ko twese dutegeza kurugwana ntagire abanyamurenge baba inosa canke abantu bari bo bose
basubira kugwa muri ibi bintu izi ntambara zaragi n'uyu munsi twebwe doctor ico no kubwira n'abarundi izi bintu vyabaye uyu munsi utubwiye ngo dusigure n'ivyabaye ibi byose biraduconfusinga we don't know who is who ariko uyu munsi hariho social media doctor nk'ubunye murashizeho alert n'abantu especially recorded irimo abantu benshi bariko bazishana no kuri YouTube abarundi ntibizosubira kuba bijya vyabaye je vous jure kubera ibintu turabikurikirana hafi n'abarundi bari mu Burundi mugende muri zo camp de réfugiés zirimo abanyamurenge mubabwira ati ntihagira abantu bababesha i Burundi hari umuteka ntabwo ubu nikirimwe ya kera hari ibintu byinshi bitagenda neza hariho ubwicanyi hari ibintu byinshi nimwishira muri ivyo bintu bazobasangaho muzobi Jenny Chono bahanura vraiment abababesha bariko babesha bavugira kuri YouTube erega doctor n'abantu baza kwigisha ibintu vy'inzankano wumva ngo bazotera u Rwanda barutera u Rwanda kuri X harahandi baruterera nk'abari ba patriote canke aba Saint Jacques canke aba Gwivanga ugwanko bagira ku Rwanda baruvugira kuri space u Rwanda rugeze mu rundi rwego ko ruja kugwana muri Mozambique ugoza kugwana n'aba patriote kuri Twitter atarugira gusa inzankano z'abantu no gutera ingorana abantu bari kuri tele bo bari muri Amerika bahaza amapiza haba bagwivanga bazanga bakavuga ukumva n'ururimi ruva mu kanwa binyorera ibyo binyoreye canke bariye bahaze bakaza kuri Twitter bagatera ingorana abantu bari kuri tele rero abana bari Burundi muri mu Burundi nimwishinga abantu baza babazaniye amahera ngo bavuye muri za Amerika canke Chisekedi canke abo abasendede muzo bazo basanga muri kande refugee babagire nabo abana b'abarundi nabo nyene hariho abana bavuga ati nabo nyene bafise ingorane nibumva ngo mwabaye abansi uzusanga ari kwicana ataco bimaze mureke kumviriza amajambo y'abantu mugwana urugamba rumwe mugende muri twigwaneho mu MDP murinde hari ya famille zanyu ziri hariya n'imiryango muyirinde ibindi abo ba P5 banyamwasa nkuko inkwakuzi yabifise nyamwasa yarabaye umusaza ariko atambavamo ashaka agira bahitana kubera ntazosubira kuza muri kiriya gihugu igihe gifise imbunda abona ko ivyuye vyaheze ashaka bahitana ni nk'abantu bari muri Amerika canke bari mu Burayi canke bari he barazi yuko bamaze gukora ibyaha byinshi wabo hariya mu Minembwe muri yo plateau bazi ko ntibakibemera bashaka abandi bahitana mube careful we need to be careful ico cyo no kubwira doctor we alert nta muntu azosubira gushira abana mu ntambara zitagira umumaro murakoze Elishanto kuri umurundi kazi ni wowe butumwa wa Harede Tabaro uyu munsi iri mu nivyo ariko ndakubwira inkwakuzi leta baranitegerezwa kuba hariya muri ho plateau izo zose zitegerezwa kugenda iwabo zikagwanira kuri tere y'iwabo kubera n'ubundi nteta barasi nibaza igitumisha ko biri iragwana na twigwana igende hari ive no muri ho plateau zigende ziinstari Burundi zigwane na leta y'i Burundi apana mu bihugu by'abandi Rede Tabaro uyu munsi ikambitse hehe paraporo ya CNDD-FDD na leta y'u Burundi inkwakuzi ico kibazo ico navuze na doctor hari ibintu ushobora kubaza uyu munsi by'i Burundi twengene turi ngaha nibigira ntari ngaha n'abandi ivyo bibazo ushobora kubabaza we don't know ibintu vy'iburi biri complique wenyene uruja ama space y'abarundi you don't know who is who ugwana nande nambijabo niyo babwira ama space aba y'abarundi urayobegwa ninda gwana nundi ninde ari ku ingambo y'uwundi ukumva ngo turaje ngo kosito ari kuma yasendede uri abo wayibaza abandi ngo muri mu rugamba mugasanga abandi barizi biri complique ivyi Burundi nico gituma navugaga nti abana b'abanyamurenge bari abajene b'abanyamurenge bari Burundi ntibishire muri yo hariyo confusion nyinshi mwenyene sinda kubibabwira muramubone bibera kuri space ntuzi ukurikira nureka ntuzi uvuga ukuri utavuga ukuri ntuzi uri kumwe na sendede n'utari kumwe na sendede ntuzi uri kumwe na Tabara n'utari kumwe na Tabara ni ibintu biri ngaho urumva je nico novuga nahandi ibibazo ushaka kumbaza nico gituma nayiko ndabaza Dr Musinga namubaza nti P5 ni bande baje ryari
umuntu ashobora kuvyumva muri space yogira ngo umuntu yigize na si kuba naive hariyo amakuru tutamenye. oya Shanta hari n'ikibazo wari wabajije batasubije wari wabajije ngo se ngo ninde wirukanye P5 waza kukigusubiza yakinsubije ndibaza ni oya nakinsubije wowe wari wakinsubije na Dr. ariko ngira ngo mu bijabo yari yakivuzeho bagusubije igisubizo mu bijabo yari yagitanze n'ikiri twa moving forward. Who is the next bijabo? Next ni advisor. Yeah. Okay. Mwiriwe mwese. Yambo turabaramukije cyane abateguye kino kiganiro n'abakiyoboye aba speakers bose ndetse n'aba bantu bose bataramiye aha ngaha turabaramukije cyane. Iyi topic ni nziza cyane nayikundiye ibintu bibiri by'ingenzi no ku expose cyangwa ku informa abantu ibintu bishasha biri kuba ariko kandi no gutanga no kuburira abana b'abanyamurenge bari cible bariko bayobya bakabajana mu bintu bidafite umumaro. Ndumva ari wo mumaro munini cyane w'iyi space. Rero mu by'ukuri twagize ubuhanya reka mpere mu banyamurenge kuko akenshi tuza tuvuga ngo abanyamurenge suko tuba tutazi ibindi ariko cyane cyane niho tuba tuzi tuba twarabaye cyane ibintu bikaba tubireba nubwo nibyo ku ruhande tuba tubizi kandi tuza tugenda tubihuza ariko twagize ubuhanya abakuru bazacu umugani ngo agapfizi kazamara inkangu kaza kazivukamo kandi ngo umunyamujinya muremure ngo yikubita inka mu jisho nibyo biri kutubaho ubu nyine. Twagize ubuhanya bamwe mu bavandimwe bacu baba banzi bacu mbere twananiwe kubyumva twabifataga nk'ibintu bidashoboka ariko mu by'ukuri kugeza uyu munsi wa noneho atari abantu bafite imbunde gusa atari abantu bapanga imipango ahubwo n'abantu bameze nkatwe baba civile bamaze kuja muri ideology y'abajenosideri. Ku mpamvu imwe niho nari nciriye umugani ngo umunyamujinya muremure yikubita inka mu jisho ku mpamvu yo kwanga u Rwanda wa mugani urebye n'ico barwangira binjiye muri ideology genocidaire. Nibyo abajenosideri bahora barevantika ku Rwanda, nibyo leta ya Kongo irevantika ku Rwanda. Bene wacu ubu nyine benshi dufite muzamumva ku space bagiye babatondagura amazina kubera gusa kwanga u Rwanda bituma bashigikira umwanzi uhaye urimbura base nabanyina. Rwose akababaro n'agahinda kabase nabanyina bagahwanya n'ubusa bashigikira baje inyuma y'umwanzi uri kurimbura bene wabo. Icya kabiri biratangaje birababaje kandi mu by'ukuri nico kibazo kinini gikobe buriya umuntu ngo kumva ngo mayimayi yateye iwacu ibyo ni ibintu dusanzwe tuzi nibo dusanzwe n'ubundi turwana nibo basanzwe batwicira batunyaga ariko biratangaje ubu nyine muri bino bihe ngo turi kuvuga amakuru ngo Masunzu yatse abungeri intwaro zitumye baragira inka nono aziheza abapfurero ba mayimayi bari kunyaga zanka ibo bahagurutse kunyaga inka akazakaba abagomba kurinda inka akaziheza abagiye kunyaga inka. Birababaje kumva ko ari we wakanguriye abanzi b'abanyamurenge kugira ngo bafate intwaro bice base wabo base bari umunabiwe bene wabo. Ibyo bintu birababaje kuba ari byo turi kuganira muri kino gihe ari byo turi kuvuga dufite bene wacu duhanganye ku space bashigikiye abicanyi. Ubu nyine dufite abanyamurenge abo mvuga n'abanzi sivuga abanyamurenge bazima ndavuga abanyamurenge babaye abanzi
bamaze gufata side batakibabazwa na jenoside yakorewe abatutsi bene wabo, biyambuye ubututsi, bituma baboneraho imbaraga zo kumva kuko jenoside yakorewe abatutsi bene wabo mu Rwanda no mu Burundi n'ahandi nari iwacu muri Noro no muri Side, bumva bokorana n'intera hamwe zakoze ayo mabara. Ayo makuru niyo turi kuvuga, nibwo buzima turi tuviva uyu munsi wa none. Nubuhanya nishano twagushije nk'abanyamurenge. Ariko rero cyari kinzamuye, ndashaka kubereka ibintu biri kuba hariya ntabwo ari coincidence. Ntabwo ari coincidence kubona uyu munsi wa none Sebatware aha yakorana ari kumwe na P5 uyu munsi wa none. Mu maspace y'ubushize nako kuri YouTube twigeze kubivugaho. Buriya base batware bakiri muri mutuality bahagurutse banga u Rwanda, bafite ino politike yo kwanga u Rwanda no kurutuka, bafatikanya n'abari abantu bandi batuka u Rwanda baba mu madiaspora n'ahandi hose. Noneho Tawimbi arabumva, yumva abantu bari gutuka u Rwanda. Ngira ngo mwese mwumvishije urwango afitiye u Rwanda n'amasunzu, bituma bakontakta uyu nguyu Sebatware uririya ruguru iwacu, bakontakta ba Rugari n'abandi bari bafatikanyije uriya Kingungwa, barabakontakta, barabaganiriza, bari connecta. Niho bahuriye, bari connecta. Ngo bamare kwiconnecta batangira gukorana amanama na P5. Mbere ndavuga cagiye mbere P5 ikizamuka irenga iwacu, nico gihe bahuye. Bo batangiye ari mutualite, bafite urwango rw'u Rwanda. Noneho basanga hari abandi bantu barugiranye iminsi bafite imigambi yo gushaka uko bihuza n'abanzi b'u Rwanda ngo batere u Rwanda. Noneho ngo bumve nabo bari anti Rwanda, barabafata, barabaganiriza. Inama ya mbere bayikoreye Tennessee, iya kabiri bayikoreye Indianapolis. Hariho abahamya dufite ubu nyine mu maspace yacu baza ayo makuru, bari muri izo nama, barahura. Bamaze guhura nico gihe batumye Tawimbi aramanuka aja South Africa azana P5. Ico gihe abangaba ba mutualite baza bakorana na Nyamusaraba ariyo Gumino kugira ngo bayubake bayikomeze. Rero niho baje guhurira, mwumvishije ngo P5 yazamutse ihura na Nyamusaraba na Gumino, bubaka igisirikare kimwe. Aba batse batwara uyu nguyu ubu nyine uri kumwe nayo, kandi yarari hano ariko bafatikanyije umugambi, bahujije umugambi. Nibo batangaga amafaranga afasha Gumino muri izo gahunda zose. Ariko kandi na Nyamwasa niwe wafinansega amafaranga ya ration bariraga baryaga ruguru bamaze guhura. Tajanya makuru maremare. Rero ico gihe bamaze kuraswa, aba bari bakiri no base batware bari bataramanuka, ariko bafatikanyije umugamba ari umwe, ari wo kurwana hariya nibarangiza bamanuke batera u Rwanda. Baza kumva ko batagitekanye, niko kumanuka bacikamwe ibice bibiri, bamwe barasigara bakeya, abandi baramanuka. Ibyababayeho murabe zisingiye kubivuga. Rero uyu munsi wa none kuba bari kumwe, timugire ngo Sebatware yamanutse ari yitumirije. Oya, habayeho ibintu turiko turabibona gahoro gahoro. Mwibuke Kongoro, Kongoro yavuye Ethiopia, baramutumiza aza Kinshasa. Ese Kongoro mu by'ukuri mission batubwiye ngo ari mu gukora, muzamubona haraho ahuza amoko, ahuza abakongomani. Haraho mwari mwumva yahagaze ahuza abakongomani. So barekrite ba Kongoro ku mpamvu runaka. Sebatware rero yamanutse, hariho iyi gahunda ya P5 twebwe ko turabibona ubu nyine. Rero kuba mwamubona P5 uyu munsi wa none yongeye guhura na Sebatware, ntabwo ari ikintu gishasha, ntabwo ari element shasha muri bo, ahubwo ni umuntu bamanye bakorana kandi bashigikiriwe na Masunzu na Tawimbi. Rero bavandimwe,
ikintu jewe navuga nari nshatse gutanga umuco aho hantu kugira ngo abantu bumve kuko ibintu biha bikorwa hariya atari ibintu bishasha, ahubwo ni umugambi wacikiye bongeye kurema bashigikiwe n'abarundi. Mwibuke kandi abarundi, ndashaka kuvuga kuri Red Tabara, mwibuke abasirikare b'abarundi bazamutse bwa mbere, bazamukana na n'uyu Nyamusaraba, barazamutse mu by'ukuri bafatikanya na FARDC, barasa Red Tabara, barayirasa bayikura no mu masango, barayikondera izira bagira ahantu ngo nimba ari mu marimba nimba ari hehe sinza yamenyira ruguru amazina cyane, barayirasha abasirikare b'abarundi bazamukanye na Nyamusaraba, abaza bakurikirana barabyibuka. Bigeze aho ngaho ahantu byahindukiye, nico gituma jewe ngerageza kumvaho narrative y'abavandimwe b'abarundi bazatubwira ngo bica abantu bari baratangiye Red Tabara bashiramo Red Tabara y'abadede. Bigeze aho ngaho Tafoke imaze kuzamuka, aho kugira ngo ikomereze aho bagenzi babo basize barasa Red Tabara, ahubwo baza mu mihana y'abanyamurenge baratura, Red Tabara iri ku ruhande rwabo ntibayirasa, bishushanya kuko baje kurindira abanyamurenge umutekano. Kugeza uno munsi tuba tuvugana nta yindi operation twigeze tubona abarundi bazamutse bagiye kurasa Red Tabara bari gukora ngo bari ko bararasa Red Tabara, ahubwo barabanye baraturanye n'amahoro. Ibyo rero bibereke kuko ibintu bihaye byirema bushasha, hariho system nshasha bari kurema yo kugira ngo bongere bahuze ya migambi itarabashije gufata, bongere bareme ikintu gishasha. Kubera izo mpamvu rero ndasaba ngo abantu bose b'abanyamurenge, abantu bose b'abanyamurenge aho bari hose, intambara tuzirwana mu buryo bwinshi. Hari abari hari haruguru ibo bariteguye, turabizi kuko ntaho ntibzoshoboka ko babatungura, bariteguye kandi baritabye, baragiye baratambamye. Ariko natwe turahangaha turasaba ngo mu mbaraga zose dufite uko dushoboye kose mureke turwane ino ntambara, twamagane ariko dukangurire n'abana barumuna bacu, abana bakiri batoya boye gushukwa n'aba bantu bagira bafite urwango rw'u Rwanda, bashaka gushora bene wabo mu ntambara zidafite ico zimariye abanyamurenge. Bari inyuma ya leta ya Kongo, mahamwumva yagiye ifata abasirikare baza barasa mayimayi ngo kubera ko harimo abanyamurenge, abana b'abatutsi babakura hariya basigatere iri vide. Ubundi uko abasirikare bakora deployment, baza batsimburana, abaje kubatsimbura bakahagera, abandi bakabona guhaguruka bakagenda. Ariko twagiye tubona ibitero biri ku marembo ya Minembwe, bagahagurutsa abasirikare bari bahari bakabakura muri Minembwe, bagasiga iri open ku mwanzi, bagaha umwanzi uburyo bwo kugira ngo arimbura ababyeyi. Abo rero base batware nta kintu na kimwe bari kurwanira, usibye ubwanzi bwabateye, usibye umutima mubi bagize wo kwica bene wabo babaze. Sinsubiramwe ibyo abayinkwakuzi bavuze, sinsubiramwo abantu David yavuze bagiye bica bene wabo, n'ubu nyine tutarashingura mu cubahiro. Abantu batinyuka bakagambanira uwari ukuriye umugambi wo kwirwanaho General Makanika, bene wabo bagatinyuka bakamwica. Abo bantu bahora baducunaguza, bahora bacura imigambi ngo ntidutange imisanzu yo gutabara iwacu, bahora bacura imigambi ngo baducunaguza ngo abana barashwe ngo nitwebwe twabarashishe, ibintu bene ibyo ngibyo. Hanyuma ngo baze babashukisha amafaranga, babatera igipindi ngo baje gutabara. Mu by'ukuri turabagabisha kuko abarundi babivuga, turakangurira ababyeyi b'abanyamurenge, turakangurira mitualite z'abanyamurenge aho ziri hose, mugerageze gusensibiliza abantu, mubabwire birinde kugwa muri urwo rwobo, birinde gushukwa kuko nguko murabizi. Hari abandi banyamurenge mu Minembwe mu minsi ishize bakoresheje amafaranga bagayaheza bamwe mu bavandimwe b'abana bari muri twirwaneho. Mwese murabizi bya